Nkst Shatachi Ken Amaafu ne mbanengen yo mbakana gudu yemen sha udachibilondo sha Ken Amaafu angbane Amaafu ka sankra ka yandela aluye yo mo Abuja yo mo Chalikwon yo mo Lagos yo mo ji posu sha o banan on du chibi danan on du chibi man we son hijira ka Mkohol umim makranta yangi memen shatachi ahi Amaafu angbane shamimi tati kuma ovedwa beva ondo Nkst twa idumyo sha utesembe kwando kinyom ne pashi we mo sha shida suna ndo sha Amaafu we sondo ke Amaafu ka camp Nkst a to ave shachu nungu Kristo yongwe be kuma ya yomba hwa kabeta ba tsame mamba mim bitwaji la beve kwa ka be gene a be so we he kwa mbanchi akaba ko be vesin ba hwa mba ne ka hemba le heriye na hinyom ne ka ba mim yo nyoro moto moji poso ba yemen sabal sense ando una nenge don ya ma chi we na shayo na ruvan ji nom o vaso won ha ma yange zayo malu shabunda kama we zanzan vanyo kenti wana Yesu amen se mbasune ha ma ji polu ulu nenge wani makanta mim ulu nenge ma jili nilo alwe class wo nyo klim ko onge shin comment section o se we so de sechi woni alwe ka manungu Kristo nyo ma alwe nenge kwa ne ya onge shin comment section o se we nungu Kristo nyo na ha se suwando sechi woni he shenu higen sebasha Facebook ma YouTube chika pashi Benue Movie TV alwe she YouTube onyo helejo nenge vese alwe she Facebook pa pashi Benue Movie TV unyo hela o nenge vese he shenu higen ke ba hwamba ne chi wo silone hene no nenge mi nsha mechicha chichi o ba ko vese mayange ide hungu we usambe akwa ne wonba na mbagene we anenge mi ngachi tatu challenge se yo mbaktari ki won ba mambulu nenge ne kwa o ejumyo ke Nigeria yiru kande ti on de chashine yo mbagene mbra so ye kwa Kristo azamen ke Nigeria gana ha pa ka hishi ne pa shi mno ngwa news gane me President to America se mba ngwa na ha se mba ngwa tsembele ga chachi yomba waza ga kwa mo kwa shunsha humbe ma sha humbe ayangane kwa we ai kange pushiya se mba kala badu ne kwa gaga ye avanyo ke Nigeria atabom sha wanyba na mba uloso ye kwa kwando azahme ke Nigeria gala kapelo ono njele kwa semba famimi kwa la ga chachi Nigeria mo amwe wazwa shaminga manalwe yombla na babanyo ke Nigeria ma shoje Nigeria shi fakwa shamiga ma beka babatu mawe kwaje baba duone mi yewe kwa na haya she mungu ya mhe kwa kushingi ncha me pe alwe kwa laka ko mimi ya semba diri kana ha we yombla ka banyo ri we shi biduwe bi yeme na pasaba ngwa ibabe na se kilimishi yange President to America vanase package you ikaye tabom shayombla je ba kon kapeo se jela lo kamimi ase we sondo se we sondo hishinu higene se ba yemen Ken Amaafu ba mim
makranta yangi mememveda wesondo enelungwa velukuma din na ka velukuma kwa nelungwa jela nongwa vesituku ngwa Angane Ken Mkohol aka lukeli pushi amba mim kabeda nyokeli avele amba mim ge tum tido mbaye makanta se su Nkst pushi sha okoho jumyo unangun tesembe gbenda u dido u ve sikere ya ve zahame ve lo wono mbanja mambelu yo mbanja sha umave shalemve kai vepa evulumba yena kwa yange masito ya manve nyota to mambelu mom kolo dona kwa wonda ve sha chumba vulu chivi unshintana ya shai yange masito ya vepa manve nyota to ya kashal ne Nkst jela kwa dwa jumyo mko ne kam kwimbalu mko jumyo embagade kwa velukere na kwa kayimbalu jumyo aha kalo kai da pasan kere ye program tsembele shauda nengen ke bibilo kai nengen ke bibilo ita yiwange shaka pushi ita be yolo sama ke jijingi angbane program na kai program dito ne vi program na ka ko hihi jela ka tan yiwange shin wangbane mba dondo hele la pa ka be hele la ya igumyo iluwele kwa ne sha ya gumo ka lukuna ya betwa ka pushi vi na gumo umba kimbelevu gumo ka ko kwa kitio chatum kane ma ondo eko tesibe bibilo kono bibilo kitio tsembele luneme ha maji pe satana ve ivechi ya ka be da bu bibilo ga ka ko kimbelevu ki bibilo tsembele kelem ko la man ba be ye kom yuwa ya ka be ya yuwa be do yuwa kru ya ve ko la kange tom keri pushi chachi yonge o class mbange higen tido anbane ka ben hele ka ile numbe anumbe sha bibilo yo bibilo won gumo yo bibilo ma kwa hungu na ya ka ide ile numbe na nenge mi wan ye ko na nenge mi kwa la ka tabulu kwa hungu na ya it's why olive mba bulu nenge it's wa director higen ka director reverend pastor Jime kan alo director mim hishenu higen ye director sesu ene ka ikibiri ile numbe sha elo kibibilo angbana venenge ya ben hela kala shika atsam I do kibibilo shika gmai machi kwa shamen iteseka shachu mlu chibilondo kwa hembe kwa nena hanga ka aka major aka hemba helen ke Mkohol ne jene watsam ikimbile kwa ikimbile tsam kimbile tsam tsembele na hayo buwe sondo sha binda poso kana chimba ve yayi wa shame ya velungo yemneme so ne sisida ne mene nongwa kwa kwa Mega Yanga wawazinero Lambe Tungwaga Chane Iwatese Kape Kairu Wayo Kwamba Imba Kiriki Kwa Lolo Bibilo Nungwa Na Kape Yangi Yose Wanbana Na Mutande Wanbana Na Rungwa Kajela Nelungwa Ha Wanbana Udambe Wejene Uwaga Ude Kwa Chelo Yange Kwa Chelo Kene Kapelo Wana Kiriki Kwa Boma Yangiga Manewa